बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों फिननाय होदों बिथां राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया सोर? हाग्रामा महिलारिया सासे एमसिएलएसो। हाग्रामा महिलारिया बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंगोन मावफुङा बुंनो बिथाङा सोर? बिथाङा सासे एमसिएलएसो। प्रमोद बर'आबो सासे एमसिएलए। सासे एमसिएलएआ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ नखर मन्त्रि अमित शाहखौ बिथाङा बुंनो हागोन नामा? बिथांनि आखायाव सासेबो एमपि गैया। बे समाव राज्य सभानि एमपिआ जोंनियावसो दङ एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानावसो सानै बे समाव एमपि दङ। सासे राज्य सभा सासे लक सभायाव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारी कोन হয়? हाग्रामा महिलारी देवरगाঁও সমষ্টিৰ পাৰিষদ হয়, এমচিএলএ। জানে না নাজানে আপোনালোকে? এজন এমচিএলএ বিটিআর চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নহ'ব ক'লে কিবা পাৰ্থক্য হ'ব জানো? কিবা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব? এই বহুত এমচিএলএ আছে। আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াওতো এমচিএলএ হয় না নহয়? এমচিএলএ হোৱাৰ পিছতে তেখেতে চিএম হয়। গতিকে এজন এমচিএলএ বা বিটিআৰৰ চিএমে কোৱা নকোৱাৰ দি ভাৰত চৰকাৰে যে বিটিআৰ চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নকৰিব এইটো কোনো কথা নহয়। বিপিএফৰ কোনোবা সাংসদ আছে নেকি? এজনো সাংসদ নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ আছে। बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाखौ मावफुंगोन मावफुङा बुंनो हानाय बिथाङा सोर? आरो बिथाङा बे समाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो हादरनि गाहाय मन्त्रिखौ लोगो हमनो हानाय बिथांनाव गोहो गैया। मानोना सासे बिथाङा एमसिएलएसो आरो एमसिएलएनियावसो बिथाङा सिएम जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। राजु कुमार नार्जारीया बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बिटिसि गोरोबथाखौ जों खालामदों जों बेखौ मावगोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथाखौ जाय गोरोबथा खालामदों बे गोरोबथा खालामग्रायासो मावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। आरो बे बुंनायखौनो खौरांगिरिया बे समाव राजु कुमार नार्जारीनाव सोंलु खालामदोंमोन आरो सोंलु खालामनायावनो बे समाव राजु कुमार नार्जारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो फिननाय बायदि बे समाव हाग्रामा महिलारिया सोर? गोख्रों सोंलु खालामदों। बे समाव हाग्रामा महिलारिया सोर? हाग्रामा महिलारिया सासे एमसिएलएसो आरो एमसिएलएआ बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंगोन मावफुङा बुंब्लानो जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुङा लासिनो थानो हागोन बे नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। मानोना बिथांजों बा बिथांनि खाथियाव बा बिथांजों बे समाव सासेबो एमपि गैया। बे समाव एमपिआसो बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि एबा बे समाव पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु कुमार नार्जारी बिथाङा। राजु कुमार नार्जारीया गोख्रों फिनजाथाय होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंगोन मावफुङा बुंनायखौ लानानै बिथां राजु कुमार नार्जारीया गोख्रों फिननाय होदों हाग्रामा महिलारी बिथांखौ। हाग्रामा महिलारी कोन হয়? हाग्रामा महिलारी देवरगाঁও সমষ্টিৰ পাৰিষদ হয়, এমচিএলএ। জানে না নাজানে আপোনালোকে? এজন এমচিএলএ বিটিআর চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নহ'ব ক'লে কিবা পাৰ্থক্য হ'ব জানো? কিবা ডিফাৰেঞ্চ হ'ব? এই বহুত এমচিএলএ আছে। আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াওতো এমচিএলএ হয় না নহয়? এমচিএলএ হোৱাৰ পিছতে তেখেতে চিএম হয়। গতিকে এজন এমচিএলএ বা বিটিআৰৰ চিএমে কোৱা নকোৱাৰ দি ভাৰত চৰকাৰে যে বিটিআৰ চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নকৰিব এইটো কোনো কথা নহয়। বিপিএফৰ কোনোবা সাংসদ আছে নেকি? এজনো সাংসদ নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ আছে। মোদী ডাঙৰীয়াক যাই পেলাই ক'বলৈ সাংসদ আছে। অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ সাংসদ আছে। আমাৰহে সাংসদ আছে দুইজন, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে, লোকসভাৰ সাংসদ আছে আমাৰ ইউপিপিএলৰ। ইলেকশ্যন হাৰিলেও বুলি আপোনালোকে যে এনেকেই যে কয় যে হাগ্ৰামাই এনেকেই তেনেকেই কিবা কিবি কয়। আপোনালোকে এইটো ৰাছিয়াৰ পাৰ্টি বুলি কৈ দিলে হাগ্ৰামাই। তেখেতে নিজেই টুপিত কি লিখি লৈছিল? মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন। ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ যে আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা শ্লোগান মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন এইটোতো বিপিএফৰ কৰ্মীবিলাক টুপিত লিখি লৈছিল। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া স্বয়ং টুপিত লিখি লৈছিল যে মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন। তাৰ মানে বিপিএফে আমেৰিকাৰ জন্ম লোৱা পাৰ্টি হয়।